Razigat, Ebomentram, you know, Mentimato, and aggregate, I know I 3-2, Anna France Veloson, Etimi Eddie Elden Pato, Victoria Pleasant, another Omobo 1 Panathinaikos, Ayadesa, and on air penalties, Ultimus and Yemena, Equoy Adimama Tase, Womuso Etimi Edia qualify, and also I am Kobaka Kreja, Etoja Ewo Jumedia, so Krevna Zavda, Womo and so Etenafie, Amale Metropole, Equatromo Ebomentram on aggregate, and I 2-1. Womuso qualifies Sugar Bobo Kono, and not Domoti Cetic, Ebo Amacetic, Equase Sugar, Atanaba Kubeta, on aggregate, Aquaquay 4-2, Ama Sugar and Suko, Kakank Bobo Kono, and Ra, Womuso Pontanamiansa, Ama Dynamo Zagreb, Womuso Epomian Santana, a 3-3, but on aggregate, a 6-4, Anna Kakank Bobo Kono, and so Eddie Eramo, Chata Vigo, and no Moti Pau, Ebomatraba Commentumante, and Tisano, a 3-1 on aggregate, Adessa Tota, and so Ederum Bologna Bobo Kono, and no Amonso Ete Bren, Ebomatraba on aggregate, I 2-0, Amamonso Etimedia Ramon, and no Northern Forest, and so Fanabate, Equatrobu Pomu 2-1, but on aggregate, fair leg, Equator Tottenham Hospital, and to 4-2, Amonso Etimedia qualifier, and no Yadia Etota, Ewo Jumedia, and then Anopa and make a check a car, and the amount to shareholder so, Sisiano her, the run of 16, Womusu Don Antana, Baba Basso Beta, Sisia Timsa, I qualify our Europa League, Jena Aston Villa, Yanya Northern Forest, and Yanya Freiburg, Yanya Stuttgart, Yanya Porto, and Yanya Sporting Braga, Yanya Leon, and Yanya Limetropo, Afe Celta Vigo, any Betis, who call Aya Itna, Yo Bologna, any AS Roma, Panathinaikos, FC Midland, and a car Genk Bobokono from Belgium, when you my qualifier, which we said, I says Isiano, Europa League, and Yamina, and so Equoye, at the mom now beside Europa League, and the Champions League, the Pato Modone, Abato Stambe, a Neana UEFA, and a Europa League Conference League, Womusu Done Etota, na UEFA, Etasa, and Nanopaya, 11 a.m. Not as a UEFA Champions League Jono, Abaso de Atasa, and I knew my home, and a Womusu Aya Dono, na Siciano, Oko Englander, a Camia, sir, Womo, and Crawford Toss, ye Papa, away UEFA, Esansa, Sician run of 6 in Obiadu, Ofa Champions League, na Ofa Europa League, na Ofa Air Conference League, me pato England and Quanum, Woma class or Medicono, I dare say Dos Yepa, who were Arsenal, Woma for Champions League, who were Liverpool or Tottenham, who were Chelsea, Afe, who were Team and the Man City Newcastle, who were Europa League now, Aston Villa and Nottingham Forest, and Afe Conference League now, Crystal Palace Bobokono, and some Egusomo Ewo, and T and Yebewu English clubs will be opponent. What in the Asia better UEFA, and pay woman the annual financial report at the abam. Na yes, Basa, woman yama ya pa. In fact, Basa for say, woman ya to ye pa, because Basa ya, Temiana Basa Nisika, Pato, who call UEFA, the MSA, Basa move books, Ewa UEFA no kama pa just La Liga no na niamanya beta uko UEFA Barca niame bia ohobia kama pa the reporter UEFA ediba 2025 de no wo bo chese ba na pass merchandising pato yantunto jerseys ni ade ene niama manfo wo clubs no wo yes Barcelona na edin kan ewo revenue mu afa ba na commercial revenue a Barca toso mi no eba no revenue omanya from UEFA competition Barca toso mi ansa ade ebo Barca from ye pa TV right eba no TV right there Barca toso maku 24 ana afa eba no club wo mu ewo employees ye pa o ma employer manfa but Barca boboko no ana leading ti Barca say yenka mo bi anta esa na mo so dia Barca niska ene o mo keja mo de me Barca niska o mo zu ko UEFA ade anya sa na te ho enti memo bia sonte enom ayan koba kakra menseka ewo dwumade so beta me ko France anopaya yes France for ne you worried it's so almost star boy almost star player almost captain killing Mbappe Loten de akono enema ya agin because Mbappe epra wake up no so ebe ya aja match ya ne ewura ya tena na tese match ne asimi wake up isu dwumi ya na tese start wo mo tese de we enema si kono ya hardwe kakra se ekoba se bia wake up bedu
you now banter the daddy Mbappe and you're fully fit 100% and from our Maya Nedin de France hard 3 year pa and you come back meti ewo dwumadie so na yesi ni injuries no wo no se wan hwe na so wan twetwa ma de na nkwa ade che bia brante ne koye surgeries se surgery so ebema ya de se tumi na be homo anom aye reporter France ma no meti ewo makate na no pay make it edi ema na RCD loans bo ko no wo mu ye club mo friendly gan wo mu wo player wo no aye midfielder ni din edi Mamadou aye Sangare na akodawe eba ne ball pa de a woni ball ye pa reporter Nisa Eka as a Manchester United edin koma se womunya akoda we a obebo boni ye pa obeka eba beto dwa se womunya baleba womu epem womu so womunya box to box midfielder as ne profile ye kama no mu hwe mu no abante ne de Mamadou Sangare ebetumi ya adwumanti womu din koma Manchester metete so mentwi akra de be 35 million pounds wo betumi etwa for Sangare na ja akoda na tumi abo abeboa Manchester United boboko no na meko Brazil na makodi nkoma kakra na Brazil man omo president papa ne din Edi Lula da Silva na Naxio edi nkoma kakra de aba papa se wane head coach akasa Ancelotti akasa na Ancelotti abona hon anohoba akaten se Brazil stress no be no onkonko ye hwehwe ni bia player onye full fit no onkonko fe no ema Brazil man nkogu omu hwani mase enti on the ono na ye Brazil man president de but aka ama ne players ni nyina ati say we player na wake up no pe bia kwade say na coach ka enti ba na test why no ho ehun so ye full fit ansana wetime enya call up any reporter me pato Brazilian president openya ni Edi Lula da Silva Inacio edi eba ewo dwumedie so na me pato me ko Tottenham kakra na I go to the nyame anim ne o kan no kra Tottenham adwuma no ebe ye de pa because ebe bia Tottenham da ene obia fi say Tottenham betima ko relegation na ese waye adwuma na Tottenham eba back Tottenham ya wo mo ya ko relegation wo mo players no pranko ana tititim no ana ye bi sanse o na adwuma wo betimi ya no so adwuma de obaye de beta enye bete sania amanfo hu no no kra adwuma no enye bete kra ana ye bi sanse na no da ye hunsa woni Kuti Romero Christian Romero wo man instructions na koda na yinani wo kata no onko no gina ho na sa de no enya de a hawa na no so da bi se we de park so asam na enya Kuti Romero nko players ni nya team no na so mo ye mu je ban adodo ano katom so bia nko da nimti enya se bia wone Christian Romero nko na kasa na bia koda na yese enya de so be fini sania yehu na ye interpret no ewo eya abonte na yesa na ade no nsom esitie wo fa no park no so no reporter pato openya ne dia I go to do ade eba ewo dwumade so ene anope no make check kakra ade ama na ma menko Cristiano Ronaldo Aviero Santos akate Ronaldo ancestor the pro league no yesi chama I invest we mu ye pa atese anya sam kotwa but anope ma menka to say team as say Ronaldo akwaji South ewom atese oye co-owner no Spanish club ne din edi UD Amaria na reporter mensaka esa yesi Ronaldo filisa eban league wabo enimu ye pa the Spanish league wonimu ye panti so officer so obeto club wodne sika ebesa team bi mu dia officer why sa dia na was Spain ebe kama ye panti isia eban club level na Ronaldo asase atase why investment na no reporter etota dwumade so ente ebetima ba so no ankasa ebetima woni 100% of UD Amaria anom report free Cristiano Ronaldo akate edi eba better maybe so Garnacho why tell for them abusia anope diamete in fact baye ekobe 1 month nim ana ne na mframa ma me de mi hu ana mabumani aguso but abusia ade no aya sebo yesi choose for fees Garnacho no and the profile enye dia choose for pe enti ebeba se bia sama o ma dwen kwampo so munya Morgan Rogers anka wo mo pani ade wo mo chese sama de nyame anim ne adunie bibia nsia Alejandro Garnacho mbeja akoda no amana kombe
tono na eja omode akoda na agency sa e dey player bi o mu fi say obey improve ya na eno so atima kwe ade say bia brante no improve the performances say e bia brante na ntime improve na wan church say ade na ni kwa so omo tono dey ade amete say Bajun die na Garnacho ko eno ye nkoma kakra men say kam e wo dwuma die so na Leo Messi once Barca ba to aba na on the 15th of March ya ana Barca elections na eba beto dwa na ayi omo a wo mo ayese omunya president ombedi ba so na obia de manifesto ba me di Messi beba obia de ba me di Messi beba obia de ba the same thing yasa ayi Christian Leo Messi say wano honya na adwen so ba so na mpempe yasa a certain president aspirant bako ana offend katen say wo person de ne ba no so da bi wanya ready say pa Barca de da bi nya de say why ready nti eno na dodo na bi say is it say Messi person baba back bi ma na say sa president no offend no na on sheda nya da no enti na abrante no e ka sansem na no ya reporter mensa e ka e wo dwumadi so me pato UEFA womo financial report na womo de buy no womo tell say teams a e wo wiase nyina say obi e kwa akobobo a team a oton take it a womo top Palmer Stadium yama o manya sika ye pa no womo edi omu tin edi aba na efiri number 1 ekopem number 10 nyame anim ne womo tell say number 1 team a woton take it ye pa ema man for etopa no me pato womo mu din kan eye man to di boboko no na 2024-2025 season ana omo de sa compilation we edi aba omo tell say Madrid atonton take it in kwa no 7.9 million euros and yes score mu nya so William say PSG kwa omo hwebo time baby bio yeso kwa France PSG atosu bi enum awo ASA UEFA womo ranking no ma ye no yeso PSG womo su take it ton no agent 6.7 million euros Arsenal atosu miensa 6.1 million euros and Bayern Munich ekra 5.9 million euros Barca atosu num enti Barca for na moye and ene was supporters and ene supporters those mbato nyamuna mo yeso mu stadium ko eni mu take it turn Madrid de twamo but o mu ntie nie mu tosu num ewo eye wiase afana nyina afe me pato Tottenham Hotspur etosu ensia wo mu de ne 5.2 eye million euros ana eye Manchester United enti Manchester for na madwa yesuma ana Manchester de mu ye de Manchester the only club akoba bia ubenya Manchester United supporter but Arsenal for ton take it term Arsenal wo mu take it ton ewo so the Manchester United ene yen koma kakran so aja eba ewo dwumadie so na waba benya team a ni din ade Liverpool wo mtoso nwotwe wo musika 5.1 million euros ansa na Chelsea aba ya de ne fitwe bi ngofoi ambassador mu yi take it tua ne de ya de ne wo form dodo wo form 3.7 million euros ana Stuttgart ya say wo nso nam 3.4 million euros inti and the UEFA the aba ewo dwumade so no ada name akwa sego the ma Santos Boboko na Vinicius Junior sano name anso akwa sa the same thing na after game no and ye ko bi sa name asa sasa we the Vinicius Junior dia and also ya we pass Vinicius Junior dia na time and Vini ko se o Portugal wo ko sa ya na ye twe na boss no wo se wo no o twe phone and of Vinicius Junior captain say mubo Santiago Menebao na wo sa the same asana na me se misegwa sa asana na mesenti mo amusa Vinicius Junior wo say go Madrid ni Benfica e wo fie e wo Madrid ho ata so osae no Neymar so no na frɛ no ano captain say wo say go on sa the same thing it's so no back in Brazil say ono su say go sa asana no bi no ba entimo ma twani wo screen so no mo be say the same thing ana Neymar anso eye ana bi say Neymar say wake up ne ebe yo na wa he 2 goals ye bi say wake up no bako ana say onko na say mo de mo manu mu nsam na no da me bobo pa Neymar say enna ball na oboy da no de kwampo oboy wa he go no obobo pa ten enna de na o say go no but ja wan say go nti one ma bante o say ana Neymar ba beretai ana Neymar cry say wi ase yeso asa Neymar cry say na ball na ba from Neymar cry onko wake up na okogo he 2 goals dia yan crofre ya say baby say wake up no be kwa nenti go me no pe na ma ne ma nyina ase sa na wo se wi ase sa na te wo ye
footballer ubo game nania man koye upa bobo ko kanyamiani wanse go obi aso anyade nania sabio ubo na bonkere bi kwa na anya go ba kwa ene ade ati obi aso ya de sapepepe ana etie nti ono enye ne wonwa pe enti so bu bisa no wake up anya bia ene ono ya selection ya fre na obeko ya fre na ene eno ane ne etie eno ya nkoba kakwa so nema edi eba ewo dwumade so na na pay mika tire kakra edi amana eno na ebeto da se Janica Cristiane ya se wakate di teammate ne se oye Vinicius Junior aba ne bidi kwadum ono e kan kwese saade no oye che Vinicius Junior ana o mad de fuetie no se yanka so kwai o kasa asemi edi che Vinicius Junior pato reporter fi Benfica for edi ba ya se agya no kre akwa ne kanto bia o Benfica team nim se han wono e kasa asem no edi che Vinicius Junior ti woti sa asem na bogu nya ne kreda se abkoda no e saade ne che Vinicius Junior ene yankoba kakwa eba ewo dwumade so na ene ya Friday enti mame mamo yi kakra me mamora kakra pato ehun benya pa nka meso ko YouTube wada roba wode ko YouTube na ha de kakra ho bo Nhyira TV was search column ho wo search for Nhyira TV a san kobo we de mehia se wankasa obedwane ye wo screen so na metimi ni wadi san kobo we na kwabna we o ha de mame na creeping theater na creeping theater ba be ka sembe asam ni amia ni mnie wo ha asam ni dia na chese sere kra keke na esan mobo kwabna creeping theater na eda screen so Ghana de obia wodi football tibia sa kwa nyame ni mnie ne ho nyefe ahonfe abode pa kwabna se na messages ba dada ahonfe yes mensia be ma ahonfe fo na wo hini wa pia na what's that I'm fan for no hini di saga bia kwabro so wa pen da wedi na gia wenya abaye teso teman katense na wonya fe na sabio ope ni papa ne na tran bobra na enye sa akoya wada screen suisi kwabro so wankasa na eja otutum ni bo pa die ya ana nyame hanadom ana sign the first contract kwabro so fa sign the first contract news ni travel obi a hu sasa creeping the attack asa say nyeska no so ha onko head messages ma saga no da was adaya dada honfe meme nyina na ahoye fe o se ogaza asem na no dimrikana okọ ne dem no koya hwe kakraka edisi nanum no hwe mudi o se o hwe mudi no se akoi na se wo fi ya okay bibia zisayo dada na o se fe de abaya no kra se okọ Europe adware no Europe adware na abrofu nso adware no enti ahonfa na bapa ana owu se da bi abaya pese obon kese sika na enti ana abaya ne yesa do kata ze ma me wo sania wanya ntu first no sisi amenso nya de semeti ase ya denti no dia oka no na ano na eno na tese orom ti gripping dia tase yanka mo bi anta se wiase na nkasa nya fe wini ska se na se akode ka wuti eti se 20 pe wo bi afidum at the moment as ka pe kwa bana sabe be ma ho etankra ho ayefe all of a sudden tikase obi ehu was he be ma ni tikukro wa kama kwa bana sigenti di bato gripping dia tase unya ska eya no ho na montom ye efutu oso de be ma ya because wunya sika obi akwa ofaso bu nko wunya sika nso dia kwa obi afaso ebu nso enko nemom de ho atie de ne we de ono no wagitum se ne atie bi opede se ntino enye ba ko no send message to no ene ye de akrepin dia tam e de eba ena no pa deko ase yanka mo bi anta se Julian Alvarez kwa mso mini ni nkomo na nyawe kwa February yento player enti so baby so no de ko se wo ma divida Jordan Alvarez won koma anya wo pese o tese se very ye ni transfer window ya close dada de baba nso ye nyam bi enti no wo ka mo bi atese Jordan Alvarez e yo bi player o mundi no hon komo eno aya nkoma ka ko de eba na Manchester United yes o mo de amowim eba ye no e ka already
wo mudi kan na ka ese compensation ko abra na chese and number 22 plus cra 22 million ko beta anopa dia yate ese ekapa Manchester United eso mutua edema Ruben Amorim on the sake no 15.9 million pounds emom 6.3 million pounds hodada and the Manchester United say asiagu sikapa eso mutua de 15.9 million pounds no esko mutua eso mutua edema Ruben Amorim en komaka kwene Brentford enso chese Keith Andrews na djuma no actually ni ye pa and to man contract essence to 2032 and ye dia eba ewo djuma die so ana fe Casemiro kala sanke en koma men saka ese yeso onya opeso stay wo Europe enti ebia AC Milan bebia Luka Modric akona ha ana no super se okoneja woni AC ekoye djuma and ye reporter Luka Modric ana afe Casemiro e former Katide ba Western Makene reporter men saka ese Juve ana koda no contract agreement na essence no o ma agree at ese en near days na no abrante be essence no e dia mom salary bebia be increase e dia mom na de ko say ya ka infat de anu a je hu de ko ni bojan kakit so mo do support e dia ma wala porter and you could be so ngofo yi na say dia mu ye du obi ba anu ani mu nya du mo bi ko amate ba bi amu de ko say kwabna oka members omoto aba no ho kwabna ba to de ze wuntimi nsi obia ho kwan se ma ne nto aba nti ono baby omu firi no eye wala porter ano mu wagidie wo mu nti se omu koto support edmana anu njazo ma ye bibia se o democratic era was ba sa on democratic era no mu wo mu no nti baby a ono opeso oto na abako ano no so peso oto kwenti no ene se wo ye obi na afi na wo preso obenya president e ba sa na dia wo dwene bia no ono enya de sa ye na sem ene ye deco director Edema Basoda and Komaka Kweni Lami Yamanso Sisia de Basa Fuenti Binkan Casio Zabalando. This is your head who into the Edo Muntiminka Lamin 29 matches and you can say 3 matches. Why nya goals and assists no 29 goals involvement and Lami Yama Enya Basa phone to me and said and can Casibia. Now Puerto Rico so another friendly game back Edo Etoja na anoye independent del AFL in Paton woman in Miami and a ball friendly game Puerto Rico na kwabna game ni beto jano Leo Messi referee no ba be di match no ano catch Messi say obeyi mame mamu kakra wai na free ha kwa enu anu no minko se oba bia ti referee na okwedi match ni ondi kwabna wa karokre se ukutana enja foul na benya we dey uchanto penalty ya boss ba ene ade no dia no se ubedi kade no dia bihu ya ena no pe no make tire ade ama odwuma so na game na nkasa eba besa de no Messi mu touch down Puerto Rico kwa bra be nipa na abo tenku obia Messi nko a chairman de obo cross a anko hwe ni bia nepa ho adaben na game ni start ya ye bo game ni sa na say pause game no adian supporters at TSC Park no so say on person bi ni Leo Messi ebetwa foyini na ba ko de odi mirika gidigidi sa aprega fo ni bia am no besa Messi asise from bibram na chese se san ya reho kra keketi mama dwani mo YouTube dia mu be hu de wa ade ni nyina ensom asi ekoye Inter Miami win sa game Messi convert penalty ne nyina kama mama no your report eja etotwa odwuma de so wesu na mi gina na performance so sebri nyina na no metimi edi esi ha Mr. Charles Cheneboa wo kromu ya tro Virginia Ratas adopay yincha ne abusua ni nyina kwabna mawie bibie ni hode a chiredin ya mo akwa abanso utimi tu kwan oba yanso ade ba yanso ye pa obi anyu bi onyi obi anyu bi da tu kwan sa atadu okay insurance of 4.5 for entry so emfa emamugabi so am gabi the foreigner Edna Martin and Kano UEFA Champions League draw no makachem say e duba ku ya antino ya sha se ne didi in community afa wansa na duba ku no ba ya kwa fa e draw no live na ya so far no with the cedar teams and on cedar teams no hwan Edna ebeshi of course ye name say cedar teams no Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, CP, Man City. Omo de omo nya automatic qualification omo ye 8 no
amom kobo playoff amon so yenya 8 to high dey current 16 no Real Madrid, PSG, Newcastle, Atletico Madrid, Atlanta, Leverkusen, Galatasaray and Bodo Glimt omo and so and 8 on seeded teams are yebe na unsa hwan and na drone we are almost so betimi e shabat before cry be draw no expectations at the saying team ben na support na team ben and na o expect say be draw no be wi no na ono na wanya no as opponent ebra yewrem awo round 16 ebia o ye Real Madrid fan team ben na be pesa Real Madrid ebehia no awo round 16 Chelsea for Arsenal for Liverpool for in fact team qualifying kwadia obetimi at the also expectations in the abana fee yet the UEFA Champions League no and so and come na pay funds and accessories and that year call na pay at here for promotion economy no sometimes otia I have a casa which I do we dear emzamboa we pa de bi ni until say me casa be run na pay hono me sampa sa de na ekoso and to them a challenge do sa sama me baba ken say bia do onyinia wan kasa ram awon na pay phones and accessories na wan kasa ko dance for unim say and na ukura 1300 cities unya fridge esi dem ai as one tin ya me say 1300 obenya fridge e de esi dem sanso ana open flat screen TV at the akoko board them started from 32 inches adeko and also as low as 800 cities ukura 800 cities at for and at the mo bi now them and can say o TV enye ama girlfriend and kasa o TV into o ma hobi misro e de ukura 800 cities obenya aye free sorry TV and so to me ato your iron wo as low as 800 cities blenders wo rice cooker air conditioners kettle in fact bia home appliances bia also to be the coffee no me pacho nana p phones and accessories automobi yateboard so apart from that there's other phones enti bia wutie me phone ekuta on enye obi fro kra ma businesses na no ayai bibia ho enen so de business dodo na yeye awo eye phone so ope Samsung ekuta Nokia ope Infinix ope eye Tecno phone bia brand bia ope bia ekuta bia no oko na p phones and accessories ebi ewo ho enkwada omo tablet no mudi sua de no case tablets and so yakofa bibre e de aba ni nyina no yatebo no so na promotion na me kan wasem ni enie the first promotion and say ebia na opesa auto phone ba usika no endufu when half is CA yaso de half na wanyan for bra na for Ghana card eka ho bra oba ya spread the half na aka no I started from 3 months at a couple 12 months there's a 1 year and a day amount now the 2 half no and so we are number 1 number 2 and say oto de awo nana p phones and accessories ya chania ma bebre e be 7 years Black Stars jersey and have a World Cup ticket ni dina no ayade awuram awo nana p phones on sabetimi and so akabi awo ho me bajo koma say adum your baby miensa first one asida house on Academy Media your ho adum 2 ayo obi ba JK building him and so on sabetimi akomo and PZ nana kwesi adman building him on so your ho and can from Madina Zongo Junction ho na owo tamalin so on so bako ababu station ho na ode nana p phones and so kodidwa pamcho and also the other friend number 0533 093422 any your number obetimi ni at the income extra cash ye bo amwanya besia na problem bia ohia sika dia solve no also wetimi at the solve in 10 with a dey be emergency sika na nkwa bi betimi asi abasa just resort to extra cash na and so emo na nya sika fa solve problem bia also go through na the can is over registration our phone so enti offer phone but star 170 hash star 170 hash first option you choose option 5 second one you choose option 3 na the last option now di wie no activity ejumade no and the other choose option 5 na or the activity me ba twa no ahye so say extra cash a forms capital and na and also amo ade aba ayabontinti no
ogyia no watua so ho na bibia kama pa enso edi amount me bacho suso no said ye nanim no akodo ene na the last day our commence